98.9 90.7 enkranza ewie wa mukuremu dendenden 101.3 sompa eye doma ukọ emfinfin mantemu mankese munso a eye kingdom 106.1 FM wo so efa bi apetim potem honum nyina udi koda no so sompa FM oti enka Facebook no so ye stream live e wo honum sompa 106.5 FM akra udu honum like page no na share for adwenkyere no eto ase efa mai kama YouTube no so eye sompa FM live www.sompaonline.com e honum so ya trotro dodo no a edi egu honum a obetimi enya bi na wakenkan awie nsem a yede ba ne yedi mu akotini bi enese enano justice eroba esaba tokono sakika ho wode na asem kwadan ECOWAS court no wone atena asem ne so Ememburu bi a wonom ewa Tamale Empotam ho wonom akwakwakoto Tamale Regional Hospital nim edi asem enesi wo mu nkomo enam na yebegina tifin dumantem wasanse gbentiri ye kasai police station ye oho ye kyerese womo atum ya ehonsam no akoye bebre Ghana Mampane His Excellency John Dramani Mahama kasa wo kyerese wo bibia akata asehye proye kankan dwimudie befa no ho aba no wo bebo na senuem se Yesu Dominica Krutinga ayini omaye chief justice omaye attorney general no wakasa acheche mu bills condition bia edom kuma no aka mu nsamanra wo mrahye bedwafie no wano so akire mu Yesamel edwumakuo no wo mo atro adesreden krata akoma stragefo ni nyina no efa ekwan a wo mo kyerese OSP ede wo mafaso eno ana Martin Pebu why private legal practitioner wasi special prosecutor any bamienu bi e ka no ho ewo office of the special prosecutor ho no yempam won Ora Felix Kwachio Fosu wakasa chemu se ebrandi se amanyokuo no wa mo befa benwa no etena so no na MPP economy no wa no maye ne sese bi bola abeto dwase adwadifo bi a na wo mo nambrekum ekosampa kwan so akromfo akoto ahye wo so age wo mo ho ne nyina enanu ada uti se nsem wa na esi wo kwawu se ohima empani bi se asa yafa no obi afa no asie yesa ya che no wakasa fa ho ne na ensam no edoso yebeko amanone na yede eho amane bonso atwaso ede amamo kama awie anuanom basa ADWOA ASARE enimidin mene OBREMPONG nana kwaku ampoma enamini aba Abena Bedu Adepa Kofi afi yanshan komono ase etiefo beka ya na enum ho na Ghana ha ensam no aye bebre sa kani chief justice ya na owo man Ghana mu atemuafo pani no maami justice Saki Eroba esaba tokono empani ya so mo bona na asituo no mo de akasha mpo aworo ne to ewa bench ne so sanse wagu niam nyina ho fi ewa bench ne oteso no so no na ni trimo ntre no wakọ high court ekọ appeal o se wadam supreme court ma na no crampo no wasan de bi ekopie mu ewa ECOWAS court no na nam sumpa dom kuma ya Ghana blashe odwafie na no a wo mototo pani a mampani bo ne din se won kọ no tena sa akonwa no so no wo me ye se onya de ekura won betena asem no so sanse asem no ne fa bi wo court a yanka nwie ye ene ECOWAS court no akọ asetena ade hu mu aye nyina ade aba wo kire se ena no ebra watena ase no na aban lawyer pani wade nkrata bi ba ye se asem no kranka ye montungu sanse asem no ne fa bi e wo supreme court ko ECOWAS court ne tena asem so am se sa asem no wo mo gitum pa free aban lawyer pani wa atore general wa enye yie eno nti omo ansem no nyina to she das be mu se kadon afei wo mo bu asem no kra wie no kra no wo mo kire se maame justice Eroba esaba tokono Saki Kennedy ni ho no ne nsam wo de beda wo mu nyina no sebe mpraduasa ensuo nyina mu sebe mpraduasa enkwa ba ku sei esanse ebra wo mo hye ne dwumadie no ase na wo mo twe ne sensan ye empodi kosi se committee no etena ne nsam no so wie ye de ho ntansa nyina ba ya ansana wo hunu ne gyina bre no na ogusu wa Ghana ha no wonko ba bia sa bre no wo hye da twen ya be sa boso mi ensa na chi ho ansa na fei wo betishi ECOWAS high court no ba na sa na wanfo bu ama respect kura eno ka ho no bie eno wo moto ne nsam ne nyina tugu ye no nti se wo kodan ECOWAS court a na eno nti minority fo gina so sa asem ne fa bi won po ECOWAS court wo na ye nka nwie ya ECOWAS court no na no di ye nyina ne se asem no wabo ato agu se ye twen
bra Supreme Court on so beto ano nsem no so e de afri ho Abusia ye ko akopie mu ewo matifido emantamu na amani afri ho ba ene say upie mu ewo Tamale Regional Hospital kaneno na eye Central Hospital no a emebunu bi a wanu fra wo mo the concern youth of Tamale Central wanu mo kire mu se mismanagement bi ekwaso ewo ayasabia kase ye no eho no eye Tamale Regional Hospital na kire se empanimfu a wanu da ayasabia na no wanu mfa enema nwa kwamu yie eba ni sikase mu ayasabia ne se de ayafo beko ye behwe wonom ene de ka hunti emabunu no buafu wanu mu adwadai wanu mu akwakotum ye kwahoma no so ne ani amani boni a watonkra efiri mpotam hosom yen kwaku jesi dodo na afra no Father Whiskey akwatwetwe nkomo Father timenka ma hey na ayi meton kapa no yada se papa Father Whiskey na efiti anopa ebesi awia prem tubre emabunu no wamso amoya asapo ne sei yo ni efumu say say dey wudi kankan no ata na tie pepepe ita say na NGV na Tamale Central Hospital no mamam on the Musu Akwa na Regional Hospital just say angofo the do na ni podo na ha ni mu say anka some kind of additions be and no maybe as anka ya ha ni mu say enko ye na nko be tutu ye na nka no madan so o sha go tia na hono mo edit pansam so etino enya dia efe enya dia akono ena mebu no fatu wo mo so dey bi o mo na pe enya hwehan e ma si we ni administrator ni accountant na mo wo no mo no eni di sika na je ba bia e di sika e ba pa ejuma fo a hospital na nkata fo wo mo kwa no o mo tini entia o mo ka enje bi akwa na mo kwa mo to atete o mo sika bi akwa ka mo tini entia mo mo ntia ma wo mo na je o mo tini enya hwede a eni o mo ntu ai sabia ni anytime mabuni ede mashe wo mo nsemu a omoko ho no moko to ayare tabia ni mo se wa wo yade o se wo ya pemfu wo ya hwan o mo de mo fa wo ho yes o mo si ye ye mo na mo so mo pe no nya se bi o obi na person mo take na ayare tabia na go split into the so mo to han mo a be bi fa na ko hwe wo ho ayare hwe na do mo fo so e de bu fu se the way bi ade na mabuni di na she wo mo nsemu o mo ye tinga police for mo mu ntem SOMPA FM no munya bihwemu no se wo so ye chinkoko bi a ye chi wo mo entino akwai afani afa ebi so ejina mabulu na chise da bi the hospital for no eye no enya dia efe okoko no mu a bi obi a Central Hospital aye no Regional Hospital pa na ndi bi anya ni ka bi bia enkoso na tadia na se mabulu so di omo ye no ne kwa mu ano no entino ye guso na sati ade we ya tum no o se ye concern youth concern you to know so ni padu do na so social mo say that we no omudu do na ye NDC for youth group B and o mo ye say na ba ko so ya te mediachi the wakwa to education directorate no office ni so mu no me fa manim ko hu yi ntimi nkan wa sam enyume na me ado ma me ko ho no na je ho mu bia no e ba boy tiefo Entino na Tamale Regional Hospital ya no dia wodi wani akwa hu fili gadochi ya Tamale concern youth yi wan mo akwatumu yi sabre ya wo kasa mprempren yi edie na asie MP a won potam ho wate a waso musan posi adwuma ko wan mo ba ho die poti na asie kire emebunu de omoye kawe na omotutumu no obia efiri ho no mo eko ewie yente se a police fachi obia yente obia mfa any pressure bia ema abonti eguso ehwe ni mu se empenyimfo wabubu omudi se ebia omba abonti abaka bibi no yede to atiefo ni mu na kire se so obi yafuno Canada kura Tamale Regional Hospital yentumi nkoho wo hu dabi tesi apande omatu yabada se papa ya fausia na efa wani akwahwe ba ko na educational han na wo kan so na de besi a kire no wodi asom yen wai abusia yakwadi nkomo yi efri movement fido emantemu Tamale Regional Hospital no ene amane boni kwaku jesi adodo na abo ne mrane Father Whiskey wa cheche mu nti Tamale concern a youth wanum de amusi mismanagement na ekoso e wa ya sabia ho nti wo mo akasa de wo mo tumi wo mo akwatum adehia ne yade a wo so wo kope ba bi foforo enkwaje o ma ya ahwe no nsia bremu hot bite kase so ye bebo apini ho na de asia kire no ye de asom SOMPA
Yebeda swani ejina mentifi do mantem sanse police station ewo gbentiri eno no ewo atifi epue mantem no mu ye kire se wo mo da so atomu ya police station wo mu nkobie ema policefo no kura enkohwese wo mo adwuma ye de ahwo won sabambo ho asem ewo empatembo no betimi ejina brane ne nyina ne se emabuna ewo gbentiri ho no wo mo bu afu pa wo mo se ebusuafo bekayi abosumi ya ye wo mu ni da na etoso enum ena enipa binom ekobo abamu abi etu ewo ho abrantie no ye freno na wuto isa na womu echire mu se ekwan a womu fa so esane tuo mu egu abrantie no so no na yade bia ya rekosem ye pa no womu se womu susu se police officer bia no wodi ne dwuma ewo empotem ho na edi sa abonefosem no enso ye kasa die sa police officer kro no enya de se womu adanu edi apa ne ho ntoma ama obi ahunu se esumasi anasa wo benten na eye sa de no na womu se de police fo nso edi nhwehwemu no efa no a abusua no a womu de hye ene owura isa no womu echire mu se ase bambofo no pese womu katakata niema so se de beya ade potin ye esiye na atentrene a womu pre ede ma owura no enya de se ebetimi abamu enunti na mabunu so se de womu ntena se nyenhwe han emma bambofo no enkata sa asem we so da enti we de womu mpene toto empene no a se ye bebie police station ne wo ho enya de a won bepene kura na omanfo etimpotem wo de adesrede nso ekọ de ama ban bambofo se asem we no obi ansom se de beya wo betimi afefe niamani na accountability akuntabuo atimi ya adwuma na wo manya atentrene so ede ama owura na wuto ise ya ye ka ne ho asemi ya de ani kiremo ewo ensamfufuru enu ada na Christian Council of Ghana omo anan ekọ Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama Nakache na wamne ne kwabo nkomo bebre na nkomo no mu no na ebeda adwa na Ghana mampene ekasa no de tuomani mu no che se hwe uwe sane atemuo ekoso ayese Yesu suro kwada na yafre obi a na ye ka ne bone ya kire no ne yebu na tan enemre isane ekoso no sa pepepe na woka ede ya kire wono mampani wa appoint wo amom dibre seja ommaboa no na wamo nso oman Ghana empeje oman Ghana mfiri enkonkonso emfa nkonkonsi be pono so na fei ewiase nyina hu yen no woka kire wo mo se wobi nnim wona aso sha amena be mu na se corruption scandal bi krampo ebete fa ho kata se pra kankan ne dwumudie ne bi ho mframa kora fa ho a wade ubesi bi pono se gogota be pono na fei wale wasenua mu kama na wiase nyina ehunu se awo eba ne kata se proye kankan ne dwumudie a wona ne kwa na krana. I say the prosecutions that we are taking against the current government will be tied the first person who brings a scandal to this government. We shall hang them on a cross. And you follow our Lord Jesus Christ, that you cannot resurrect again. And so I keep warning them that Aba Yedebo Techi and Wani Yedebo Boba, but we must deal with the corruption that has taken place. And my belief is that if we want our people to continue to have faith in our democracy, then we must show that the political elite is capable of governing accountably. Because by the time we went to the 2024 elections, most of our young people and our people were like, oh, even elections, it's a waste of time. You go and vote and people will just come and misuse our money. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama and a kasa and watch say, Abaya de Botachino, Oya de Batuni Muko Cambertine, Betene Pecranwa, one also beji, and Nunti, Niakosunde, Dachi be, a bit of Abai lawyer Peninia was share attention ne ho nsem so metre attorney general ewo mayim Dr. Dominic Akrutinga Anyene wakasa akire nsem bi mo ewo abra enra emrahye bedwakwa asetena na edom kuma no wanam akire se enka wo mo behia no ofie ho na wo mecheche nsem bi mo efa se abai ba ko a wo ba ya wo twa mu na na da kwa kufa His Excellency na abai so na emu nipa bia wanum susu se omo ba yeyi wa mo hwehwe mu ase kata hyehye ne proye bi afare bi nsa ho a ya frefre wo mo no beti ya yezi yokofu akwafa asemasi obeti ya so ma akwafa benten kamia yese aya na bills conditions ya yede to wo mo tri so no ya tetre nku telepa we bi ho asabio se wanhwe ne tebia ene ne bobre pa na de se sika ne kora ma ne so wontua obekwa akwafa ne na kan so akora ba se sika no wo munya enumu anana dom kuma no eche mu sei kamia yese ase eye hunehuna bi ase eye eniema bi ayade bo mo hanya bata bi
na emu ana dom kuma no won ba no dani onanyafo Alexander Kwame na afanya makin wakasa ya wachire mu na ebra ensam no beto ja e wo mrahye badwafie ho sabre no e na ja Dominic Akrutinga anye ne Dr. Kennedy ho wono so wonsam ka wase sadia dom kuma ne kyerensem ne de wase enukro bi anim sa na mom de mra ne ka eno pepepe no waye ntanya bi ase hwe chanting so de nden no. The Economic and Organized Crime Office and other law enforcement agencies under my ministry are not acting arbitrarily. Bail depends on the crime, the gravity of the crime. And so what we are seeing now is that the sums involved in the criminal investigations are very huge. And because they are very huge, if you set very low bail conditions in terms of the sums, the likelihood is that when the person, the suspect, escapes or is unavailable to stand trial, whatever you are able to extort in justification will not be able to offset the sum that is involved, the criminal liability that is involved. Openia wano oye aban lawyer penini wasanso hwe atentene ne ho nsem so Dr. Dominic Akrutinga yene Attorney General no ena nra emrahye bedwam bradom kuma ne ka wa mabu so ansem ewieye efa sa bill condition ya wode mama wamu aba etwamu a ya kwachechire wanum se bia sika bia falfado wam sasen de ka kan se soso dodo eno no no su echire mu se eye se de mra na kan pepepe eno wodi so. Yet also ewo ensemfofro emu a Strategic Mobilization Ghana Limited ye trinity our friend no SML eye dwumakuo bi a Ghana Revenue Authority GRA4 emre bi atwemu wo mo hyeda efa wo mo se wo mo meye audit ne niam ahodo bi adwuma soronko emfa ma wo mo na SML4 ene de adesreden krata tintintin petition yi bi de akoma commission ya wo mo hye omanfo fa ahodie ena fei abemu atentere ne eso shraj adwumakuo no se ekwan a Office of the Special Prosecutor eye kwadubofo sonko atena ye no wode SML adwumakuo ne fa so no entwaye enti shrajefo nhwe no wo nka asem ni bi emfama wo mo enti petition ya wo mo ede koye wo mo de sobo ebo OSP atena ye no enye ono nko a panyina wo ye enhwehwemudie kandifo soronko ede masa SML asem na ye frɛ no Owura Albert Akurugu wono so eka hu bi se wo hwehwemu a OSP ene Albert Akurugu eye edefa SML wo mu diu ne ho a kamia kwa ese wo mu de wo nsa keka niema bi ewia nse da emmo san hwehwemu nti wo mpese kwa bia so no wo mu bu niema edigu SML fo so na abonten de wo bia ehunu wo mu se adwumakuo no eye adwumakuo bia wo mu enka nokore na wo mu se sa asemwe efura fimpino ene edunso 2017 ene beto odwa se Customs Division eye GRA wo mu ne adwumakuo bia ye fra wo mu West Blue System 4 call contract bi na contract na wo mu sign wo mu se wo mbeye adwuma ne fam wo mu no sikebi enyunu fa ase enti West Blue System 4 ne Customs Division GRA4 ensensem no ene wo mu kofa SML 4 se wo mu meboa se de beya nemu mu betimi ada ho ma adwumakuo ne kura de betu dwa se wo mu share contract no ase no bosumi mienu edi kan sika wo mu timi nyaye ede ma GRA4 eye $1.35 million bosumi mienu pe entamu na echire ene wo mu hunu se adwumakuo no a wo mo ye nhwehwemu dia fa wo mo eye West Blue System fo no Owura Akurugu ya ye ka ne ho asemi wo ka adwumakuo ne ho enti wo mo ntimi hu se ya ho ya o se ne wo suro se ye bete ne tuo se den en wo kɔ dan Office of the Special Prosecutor se wo mo nya nhwehwemu fanfa SML fo no wo mo ankasa akora no deal na ye de amom no ɛho nsɛm ɛkye wo twe ho nwi buburuja ɛna ɛma Office of the Special Prosecutor so sebe wanye due diligence ena wo yes anhwehwemu no enhwehwemu no a wo mo ye no nokure nim enti nsɛm a wo be address ensɛmtwerɛfo kekan ye edifa SML fo ho nyina no wo mo srasragefo se wo mo so enye wo mo nhwehwemu kwanten kro de no wo mo hunu se ensɛm a Owura Kisie Jaben ya woda atena no ka de form no enye no kore afei video recording bi amre bi a etwemu na wo ho no mo se adanse edema wo mo SML adwumakuo no GRA4 bebo wura wo mo office say CCTV any recordings ni nyina enti so wo mo adanse bi kurampo a enya de a wo mbehunu sa recordings ni nyina wo mo hia wo mo gidi pa say so wo mo saka sa adanse na ensem a Office of the Special Prosecutor woka ediafa SML adwumakuo no ho no obi abehunu se enye no kore. Private legal practitioner your friend say Martin Pebu wono nso de nano atom ewo SML ene GRA wo mo scandal ya Office of the Special Prosecutor wo mo agbo ho kwadu yi wo de nano atom bi wo kire say
enye ne ehiani kisi ajaben suanim ho a won ho ne sere san say ena anu wo sha ase kenoforiata o ebro so be na yo honi besi ne ye ntehwe enra nkwa ufiri abekiro na kenoforiata in 7 others 78 count e de amawo mo na wo kire say kenoforiata no senka kisi ajaben be che no a nko wa chene de o wanya na jesu wo be chene ne wanya na jesu wo be chene chena eno nti mampani His Excellency John Dramani Mahama say wotia wanyi kisi ajaben adi won pam no kra enye wono nko a afei nipa hodo mienu bi nso a wo so ka ho ya wo nyina ewo special prosecutor office wo nyina no won pam wo sanse wo nyina wo mo number chese eniema mfa eyeyero asameda akon ye horo na Director of Strategy Research and Communication ewo asoye ho afei Albert Akurugu wano so ye office lead investigator chese ehwehwemu aso aye no wanya hwe Martin Gbebu ni sompa kase ye bonko mo kire mu sei. The office should stay, but Kisi Jabe, Albert Akugu, and Sami Daku should be out of that office. Sami Daku is the one who runs the errands for Kisi. He's a right-hand man. He runs the errands for Kisi. The man closest to the big man, when you are doing the sweep, you sweep all of them. You can't leave him there, you'll be a moon. So ask nobody when you are sweeping under new management, the people who are causing us trouble. Once Kisi Jabe sat down, intercepted the letter that Ofuriata said he's fleeing from Ghana and didn't do anything. His right-hand men, Albert, Sami Daku and Albert have to follow him. Martin Gbebu a private legal practitioner. Nene yeti ye. Ebusia channel se wutie from Tuberca sia e was SOMPA 106.5 FM original ye yetwa ensamono eso na emrahye bedwamu enra said ye wan nyina ekwa asetena na eyo man yakwa homa bosika 2026 ya ena no wan mudi kwatu dwa ekena ene na awotwe wanum eya hu debate ya twetwe ne sra ne abasa de ewamu adom kuma ne ehu se wedie aso madani bi aso ma ye bi twabutu ene de ekaka ho wa mudi munsam ekoso a na enumu na dom kuma ne kire musa wa mudi andi se manyokuo no amemo na wa mu bu no wa mu hu ne yie ekanka economy no a sade akwa ne de wa mu ntiase akora na enumu ana opani a wono oye abro asebu kwa mankese emra hye bedwani wono ni opani a watu enkra efra bankesie mu asom yan onenya for Felix kwatio fosu wakasa ya eno sei sa edom kuma ne keka sansam no no kura no aya wadwene ho awanti ase wose ebra ndc amanyokuo no wanu befa banwa ne tena so na economy no na MPP fo ya ne sebi enka wose na nya ene asikasem ni nyina na bibia nye na nya kura wose Ghana fo nyina di adanse wa cheche nsem sei awomrahye bedwafie. Mr. Speaker, that's the economy we inherited from them was in shambles. It's a matter of public record. It is not debatable. As has often been said, Mr. Speaker, economic analysis is carried out on the basis of specific indices. There are metrics. There are things you use to measure economic performance, which are not subject to interpretation or opinion. Mr. Speaker, the economy they handed over to us was one that was in the throes of deep economic default. For the first time in the history of Ghana, a government defaulted on our debts. Mr. Speaker, for the first time in the history of Ghana, our credit ratings was at junk status. In local parlance, we call it baller. In Mura, that was the state of our ratings. And what you know, and was say a bano a shanka diemo and semua transport no. One more so ebe to me I can prefer one says one boat. As a transport union say wo man mono. One bet to me at the dance here for Monday bar. One more elbow home. Mr. Speaker, the transport companies will tell you that since government began to engage them about a decade ago in the fixing of transport prices twice a year, it is under this government that the single biggest reduction in transport fares has occurred of 15%. And that is because fuel prices, which is a key determinant of transport fares, has reduced substantially. That is also not in debate. Mr. Speaker, even as I go on to correct some misimpressions, my respected friend, Dr. Gideon Boako, sought to assail the fiscal consolidation measures of the finance minister. He decried the effort of the finance minister to hold the line. Abra asebu kwa manka semra shebedwani no wani panini a wato nkra efra bankasie mu asom yen onenya for Felix kwatio fosu enra awomra shebedwafie na sankomo nyina ekoso
wo ensemfofro emu abeto dwase adwedifo a na ahomachi wo mo enambrekum sampa na wo makwakodi wo mu dwa wo bono mantem no akronfo akoto ahye wo mo so akwakwaji wo mo ho niema nyina na sede abribia wo mo ye no no ene ka no ba bia firi ba no wo magina ka no ekwan finfin wo bia nsi fom wo mkitatu nsekan ne niema yetumi de pra nipa ema no eyeye na wo mo ekire mu se saa ehyen na ye kogina wo mo kwan ni mu kura no na asrafo mienu etimu a wo mo hye uniform ho akronfo no wo mo ante kura wo mo amfi kura se bia soja ni bi eka wo mo ho eno ansem fa mo niema mra na saa bre no so a wo mo hunu ye na kyese eniema ele sanse bambofo no na wo mo enkita akodie bia wo mo ho na wo mo kyerem se saa de we ne nya de di kan saa jama nof ho no mo abese ko brekum sampa ene mpotem ho no akronfo atete wo mo achepa mrase bedwafo ka aban krachefo ka bambofo ka so saa akronfo no edaso ekoso wo mpotem ho ntedwedifo no wo mo asem a wo mo kenyina sese esi ade esese bambofo no hye ne se de be ya bambon nsem ne titru ene ese petros no wo mbe ya na adwo no wo kwan no so na aboa abo adwedifo no ho ban so da woro ma ban enwere wo mo ho na wo mo ma bambon ho nsem no ehia wo mo yetwa ensem no so ewo ensem foforo emu na wonsem foforo mu no atiefo beka ya na awatwe mu na yede beto wanim se ensem bi koso ewo kwa titiri pan na hinkro ko abeni se ohema ya wate adwaso eye na adwajemfo aye otoso miensa nipa bi akwafa no na wakwafa no a nyese ye mo na ato de ni bi dabi we de o mafa no mum afewi ase akra na yete yense bambofo ene kwache no ya na wono akasa mu no woni ba bia wonde ne kro na ene wakasa ya wachire se nokre wona de wo hwa ena ne kai ye mpo a eja watimu a wayeso ade kwa ahemfie nipa bi ebe bo na bomo so am oje safo anu kra firi nsem wan de wo ye ya wo manfa ma wo nti no wo mo jojo ne taya na nipa odi ani mo be ye sa de no eye wo hene a sabre wo mo atu na konya so ni dimpa esada ka mu eye Eugene kwasi buadi asante ya na bra no ate akonya so dodo na dia odidim no wa akonya na so na ya da sebre kwa Japan ya otoso mienu ya obaye kwa hene na wo mo atu no no ne droba e na be ye sa de no eno nti on de ogidi se sa nipa e be ye sa de no a wo mo ye senko mo chi no asie o senko mo be ye no huro da sem bi aye no kataso mu aso bie no eye Canada sebre ekwa mo Japan ya otoso mienu no wo no ne nkrofo e na be ye sa de no a ade na ntwa yie kura one ne driver no ka ne driver na be fa car no so be wura wa ya fa ama no na o pie kasi buadi ne nyon ne pie ye ana me se anto mo ya me fa ma fa ama wom me se ni wom ti ma fa ama wom so mo jojo car ne ties se bia na anadwo so ya betu o se ya mo bia betu ama ye yi ibedu ya mi ko efie no anya nketenkete car ya timu no mo tu car ni mu nyinara gu fam a chesement ase yekodu ahimfie Johnson ne so saa ene omo frɛ omo pani ama me si yo oba me se papa wadawoma so me se na meti ahimfie ha me dansafo a wo ho se me kɔ abitifin akoye ade wo ho ti me hi Africa me bie pono no anku okobie pono no anya wakwafa na duro naja wanoma nya ahode ansa wakwa abitifin wamaso wama ne nkɔ eno na wokodu pro station hɔ no a wamaso wam de ne kro no wombusan say na da sebra wen no so da sebra de won kran da sebra ben ya wono de nia woni no no eya da sebra akwa mo aboaten ya otoso miensa ene ya ne osi akonya sesi yi no wono no woni no wo hwa na afi te se da sebra ba wo ba ya ne na se propra che se ne na kura si fom ya ne ho mfuturo ne mfifiri na no so kire mu sei so wo na ayo hima me say ai so why na yo hene no am say ko mo abo ati otoso miensa oso wo na me so owo enkra ha see you manu ensi am hu say da se breba ne na sisi form o she singlet o mo so ne pa chi ama e me ma de mo de mo beti wura mu yi na chi de no atete am say da se bre na de na una sisi form na wo she shirt oso mo age yo ya tete wa ya hweso bi be ba be bisa ya asam ne ya churato wa ne ya chira mo se da se mo nko ne mo aba obi a me bisa ya hwe kwanse ne mete so mo se kwasi buade na ba eho nde manfa mani ehu no enti obi a sorry na afa mu na urade asema ya enya sa nka de ye hu ye no nka enya sem papa ne da mo ase ene mo mpa e bon so amobo ma me sani anyunturu ni kan ya no mo na urade asema me
enti nana adwajemfo ayo to so miensa kwa nyina hema wono na kasa ye ni nyina mu no kwa utafo hene ya ono kro ye e na san kwa nyina twafo hene nana akwaso poku nto to so mienu a kire se woni IGP akasa IGP se ne ya wa kire bia no woni be hwa aka yes aso remo awo mayin mrahye bedwemu na eho na yamane boni na opon checheku wobutuo watonkra ade asom yen se emrahye bedwani a wasoma de hye a one of our time abato empesua so onanyafo Adama Sulemana wasi asona nipa se na watwe baako ni mu no ebra Dr. Kasel wato ba forcing wo meyesa na hene wokopie mu e wo fie hwanu mu a wode akomabo sika 2026 no ekwatu dwa no wasi wode onyamfo yi sei wo hu bi da wasa abanya ba abanya ko emfinhia pinie wanam eba mrahye bedwam na se wo mu be present akomabo sika no a aya na onhyada enti ensama ono na koma beto ne yam enti onyamfo Adama Sulemana se wobo empanifo abaso enkankan Dr. Kasel atoba forcing wasi wo hwese de present ne budget na everywhere every corner or see a modu and some wom ankasa wayade. Mr. Speaker, the conclusion is that the economy is stronger, is steadier now, and has full of promise. Mr. Speaker, the effects of this is the restoration of fiscal discipline. Mr. Speaker, our city is stabilized. Inflation is under control, and rating agencies are now convinced with our economy now. Emrahye bedwani a wasoma de hye a wanom awatan abato empesua so ononyafo Adama Sulemana ne ene etie ye efri mrahye bedwafie nana opon checheku ene de nkra yi esom yen SOMPA 106.5 FM Accra Promto Breka Siebo ena yeda soa ekenkan edema wonsem foforo emuno aban asebo se wo behye se de beya wo mo a wo mo enye nkoko e wo memu poultry farmers no yebetimi aboa wo mo ne aso mo sen sika botene na etimi aboa mo dwumadie etimi akọ enkan na empenifo ahodo ye wodoma ahinkro ya wo mo eda poultry adwumaku no ano no wo mo ene aban mu anamusini anu wo free 24 hour Economy Secretariat at Snayeho, Ewa Flagstaff House, Ora Abdul Nasser Ali Du, Wamu Ekoshia mu Ewa Bonomantemu wako he, said the poultry industry no eko, eni jumedia hudwonswa, Wamu edi egua kwemo, na nenkasa emono ena Ora Abdul Nasser Ali Du, edi tu just a 24-hour economy ensisheno, nini na eka kwenya sronko ya eba beboa, said ye beye nyuma ebitimi atretre, na omanfosu etimi enyebiaye, na 24-hour ya kan waseme poultry fo nyina wo kan obi ntie ne nkokọ no de se wo mo de dada 24 no wo mo se wo mo to a enie enti enuane ne sika bi nso a aban betimi dia so masene na mo dwumadi ne etimi akonkan no wo be hye na waye ne sai nti Bonoha to look at the poultry industry. 24-hour economy program. No. Ultimately, the EPCN say you will create jobs. I'm a Ghanaians. Now, also create jobs are say businesses it may expand so that Ombenya new here on the year Juma no more it may employ for people. Bonoha no the IAN say you perceive poultry a year or Ghana no you benya every bono. Okay, last year Ghana you spending almost 2.5 billion, actually more than 2.5 billion importing poultry from other places. So that 2.5 billion and get the poultry from Bonoha near sure Sengal pharmacy ebenye sika are expanding on more farms. It may employ more people. So that's what we want to do. Work with the farmers here, understand what the problem is so that you bit me designing poultry projects under the 24-hour economy. Ebe poultry farmers in our Ewahano. Ora Abdul Nasser Alidu wono free 24-hour economic secretariat honum ye wo Flagstaff House en wode na proboko piemu e wo bonomantemu en wati jamfani ya oda poultry farmers association nano e wo doma hinkro Ora Paul akresin so echiechemu se adwuma na wo mo ye no oho ahodo bebre en wo mo famti aban emeye wo momoa your programs bebre ne edika ne ye esikasem apart from say ye de ye botum ska ye adwuma no yenyamoa bia emfiri baabia na se obenyamoa no kra se bank bi bedomo na ka se obema o loan no interest no kra bede beje wo no wa hweni ya at the end of it no e wo de o farm no ebeche banks no na afin so ba ko ye aduane asem ebro ho asem aye den se nyana nsen ye nuanu ma wo mo ye
echi he na omode abro eba ka me sure say most of the poultry farms no nka samrin ka agu ne to so biem ye yenkosuasem wo ye ni marketing for ye products no nkoko ne kosua Eni ayekotie ye eye dwamtani ma Poultry Farmers Association a ewo doma ahinkru owura Paul Akresi yamfa ya ni nkyeremu ewo asantemantam mu na wa asantemantam no ye kwagina mu ewo ahafano South East mensinu emu abangra chipani ya ogina mu adehye wonpotam ho no eyo nunyamfo Nelson Isaka Ayaba wono na yakase wo kire se ewiase ensa ba akopɛ entimi nkata nyame ani ena ensa ba akokoro no ano so awuradura eya na egu fom eni nti wototo e de ase Ganafo nyina titiri pan wono a wo nsem obi ni se wo mo aban na wo mie bi adwuma ma Ganafo ani adwuma ye no ebi nso nya binye na afi Ganafo ankasa nso a epa adwuma ye no he wa ankasa utimi de nsa ye bibia ena ye eboa wo because aban kwa timi emma Ghana mabu nya ye den enadwuma enti yen se se ye de edi so ba kire eye private sector ya hwe ho bit ba fast one so na wo kwa so ye da kwa bia ba fast so bit ba nya to sai den ai because opportunity be be den oh ho se papa ya se nyuma aba so far you say beautiful me nya man kwa no bo register sa partnership ni ade adwuma pane adwuma ru ana adwuma pane ada aina last week nkoko kitingiti ya man pele square de lance ye na e be se e dos ye fa ho nya den ni nyina no yamfa ya honya dan anyim wei aye onyamfo Nelson Isaka Ayaba na National Youth Authority wo mudwumade bi ase e no koye a wode nsem we nyina ekoto dwa ene nyina mu no Regional Director Edema National Youth Authority George Owolamponsa wono so gina simpie ni apaso ene ya maneboni Ebenezer Owusu ansa ebonkomo sei Youth Authority UNFPA sponsor na ni nyina so nyina ne se emperebre no emeburu no etaka se yehu di assembly eye yehu di aban ye yenti aban kan ne okoso social media de ne ne twa bonko a di atem na ekoso eti UNFPA ne regional minister ne RCC Adawo Maye se yen hyase na yen fama buru no mbra emben development the assembly bia so no be development a ejina ne mabibri SOMPA FM planning ene ni sikasem budgeting eti UNFPA Adawo Maye se okay ene yen hyehyeye na yen run programs be miensa I mean 3 phases George Owolamponsa aya Regional Director Edema National Youth Authority Asantemantamu nene ene eti yade kasie piemo awon finfini emantemu eho ene amani boni eweka na obutu abrene brano no wato nkra efri ho mayen yenyina yenim se upiemo awo SHS ya wo manyimu a afibia mpanimfo ade dwumadie bi hyahye so yaseso wadwehwe ne anhwe obobre ne ahwese de wadwemu abobew enti no enkonta mathematics no ana science na wanom ade asi ani enya asam ketwa na afidia wanwe 2025 no na infant pem wanom ana asan atikap no na sadia mpanimfo ahyehye ya wa munyina ekwobo adwadata awo infant pem wanom suku ho babia wanom hyehyia edi wa mudwuma no wa mode cap yi ene efepa ene de aka ho akyade pi wanom ade koye enumu ene amane boni arekanan ene meya ya wono owo Cape Coast owura George Justice Arthur wane no twetwe nkomo ene owura yi sei enkwada na ya de pa sadia wa mu abo wa mu mode na abre ne bra no wa mu akwa competition sei ya wa mutumi di nkunim ehye eya mfimfini mantamani onyam ebio so wanom ba ye no wa mu ba hu se enfantepim ho school bi wo ho no mu anase blog bi wo ho no mu a wanom enwieye na kyese enwuma pi ho wo hye wo mo bosei wo beye ni nyina ade ama wo mo ewieye wa ma school ni sika bete ni semini I ask the director that we compile all the third projects, various senior and get fund office. I ask the director that we compile all the third projects, various senior and get fund office. But when I got there, the administrator, after going through the list, saw in front of me, you have a store project fund. I went with my PA and he said that in fact, once Advancements project is part of the project, they are not going to hesitate and come and do the project for Cape Coast schools. I mean, so it's because of Infantipim, because of the name Infantipim and the school. A Cape Coast school store project will be attended to.
Cape Coast Mayor Justice Arthur George Ekanidi ho wone yamani boni Erika 9 edin koma enu achi no na tibrekesa ya wada Enfantepem Senior High School no Reverend Ebenezer Edu wano so eda mayor yase ni semini. So without him I want to say a big thank you and thank God for your life. SOMPA FM. To hear you say what has come to you each time we need help. We're going to come to you, call you all the time. But we need many help. She's on our board. It's a board member. So when you hear anything, write it down and pass it on. Really see alone, we communicated. I want to call him, thank for us. So thank you for done so far for this donation that will make us happy. Amani boy Eric Anan enfifini mantemo enu obutu awatonkra esomiyen Enfantepem wanam National Science and Maths Quiz enkunimdie mu nsam enu ode asomiyen. Yeda so agina emfinfin mantemo na uko awutu ene ne mpotem hode ye ho no kwaku adama ena egina ho no wode abre yense tufuhini a wo awutu traditional area 9 adawu duakwei ena wode ne nsemo atu eja na wedi adesrede ede wode to aban anim senkebe ya wo emmeti training college bi ewo empotem wona mpuntunwuma dodo no akora entimi entretre na omanfo nwuma so entimi nya kese ewo awutu ho no nsase de wo ebi wo hono se buburuja de wo mo pa bi ase airport kora no wo mpese wo musia na nanom wo nsase a wo mbedane ede ama aban na wetimi ede aye sa empuntunwuma no na wabra wode ne nsam etu dwana eye 20th anniversary a awutuman preparatory school wo mu ADA ewo awutu bodua sesanse ohene no wono kuro yi a ene ye kwankyerefo a woda sa sua pon no ano ne nsam a wode tuja eni say awutu ayenya training colleges nye baako bebre so nsase wo abanamra onfanfa ye mame madam honorable Gazella so nsase wo bebre misusu say even airport kura say Ghana ban aye na dwen so besi airport awutu a so what ya say ye betima ma na asase no si airport wa adenchi ne de bia enkran ese won twen duma bebre say awutu ayenya training colleges nye baako bebre so ene ya yekotie sesie yi eye tufuhini awutu traditional area wie ye no wama ne nsem no anso ho a wode afutuo koma awofo se womma no womdachi ehia womo na enya yi ntoma ne adekro ne ba ya ntoma kro no owo bebre nso de beba bia wobeto bi wo se enye no ena ebetimi aboa sisi na mano anase wo hwe nkola no ne be o menya be yempenimpa nye eyi asentoma tonko a akola ne be o ma ne ti ndi mu ano obi ti say Michael Olsen afi awutu anu free sebe wanko school na ndu baby bebre enso otigana man ene oman the whole world anim sisi awase wate ase enti bu ma akola ne be o ma ye ne ho ma sua ne bebre enti bia owufo bi na wo sika bi na wan fam pushi sa akola na you might think say bia ono de wabon anasisi Penyini ya yete ne sesie yi eye tufuhini awutu traditional area ewo emfinfin mantemu 9 adawu duakwe ya wotoso enson amaniboi yensentweni kwaku adema ena eto emane yen ebusuanfo ye kaimo SOMPA 106.5 FM Accra premtubre kasebo ena yedaso a ekinkan ede ema more time heba mixture eno eye 3D adru ewe adwama so nya bi no no eboa mo apom de ho nsem etimi konkan HH no so se ebi adwunso mu ohaw immune system no a ayemere ni nyina ebeboa ma no egina brane ema ne mema obi a etimi num bi ema ne ye bebi etunton ro bi a eyade se obenya bi ato 0244 417669 0244 417669 Promasido Ghana Limited womo ena ede onga abedwama so a eboa manuane aye de enti wo bae pebina fa ye waduane no mo amu ni restaurant akese ha gianom ne womo mkekanka ho no womu nyina eye onga no a ena womu eyuzo sanse ye wode DJ ne garlic ne nyoma kekanka boma ye ne kama spices bebrebia nyade a wo sheda ehia wunya onga ne bia sorted FDA4 agia tumba bia tonton sane menyina adwama so abu ewo honom na yamvita eye nkoda aduane ya ahoden mapa ewom ene NutriV yi ene 16 essential vitamins ne de ahyemu ma zinc iron ne calcium dodo no a ewomu wonya bi ma oba no a wadi busumi nsia ekọ eboa ma na pomden ho nsem etimi konkan wa wo de da bi eda wa no se wo ba empa aduane ne wonimu didi no me pacho pe yamvita ne bi na fama no na wanka san wo bedi adanse FD4 ati atum se eye tontina 74
2024 ye na no dudu akane no wo mo hye ne yare wadodo no a na etete wo manfo ebiti say hepatitis B ni C kidney ho how afeu prostrate liver infections sebe enkaboni efri wonu mu ba eyamkuro osayi ebie wa onase atata wonya tontina 74 ni bi na wono mu a eyade se eboa enyenyo yaye ni se nsuo ene yesili ano bottle no mu kama immune booster prekope DSC ya dia frenti ekoye FDA fonso agiatum se eye afeu yo ba ya wafa afura na makoda nufo a wono enyade se wokan obi wonya mfishi adum ye no so atontina wonso wontumi enum ba bi atunton no bia obenya bi ato 0246073498 0246073498 na woni empenifo edi nkomo just hot kenke awie pebi na diwai na dokono no na ye kama dokono na ye motun sei wonya bi amo ye programs ye yo weddings amope na akese mu dia 7 mahoho no ye be kanfo just hot kenke edi amount ye se betunu at 3 Ghana cedis mo amoye dokono si miamia ya moton no ya temo breso wo de atwi umako na ya woniema na be fa dokono no wo 3 Ghana cedis pe na wetimi edi wujuma dome commercial bank eho na obehunu just hot kenki just bread and pastries for wo mukro yi a na ye aduane no 0256 06 8832 0256 06 8832 sompacha de no madawro mayeda so a kaimu sabronya bremu yepese ne enyanka awusia wutifie na wudi mono na wowe nkokɔ no ne nanantwie ne ade no na adawro ma wadwene mobrofo ho so kakra yese yenko a yentimi nye enti wudi enso kakra ewo honom no fa beka sompa de ne ho ne yemfa ne nyina enkoche enti se yentade mo anwa tintomantos samena entoma ade bia etumi de che amane ye no adawro ma fa bre ewo atena ye hadnum sei na yemfa de ye enso ye nya no enka ho na ebia na wo wachire wo tie wuntimi emmoa ana wo kra de obepese obe ni sika ye de number bi etudwa obetimi de donation no afaso e de amayen number ni ye 0598 559802 0598559802 edia wo send sika no a ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster enti wo sende na edimienu ya maboy enye no a mepacho enye yenya Terra One Media anase Blessed Foster obiara nso obefa phone ede number foforo afra wo se waye adwuma wo sompa hantifo wachede ne fa so no mepacho ya na wahye ne so ama yese number edidi dwuma ye ba ko pe 0598559802 na yada wasensu bebre e wo honom ye dane ye ho ye ba ensamo a akachiri no ye de beto aso to me jenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ni mofrase Yanvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediania aye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni foswini chopa mawobano apomodin free ni mofrase Yanvita gumo do bebre Yanvita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yinkrato yato. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bo hia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234
321 Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demu fo. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden. Ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi adwade nkratu yi atu. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Se na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ya wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Abusia Emma Aketiapa yadase yekwa wie kase no ewo bi man somo na Australia man no enumu na yekwa wie kase no amane afiri ho eba ne se owura bi a wanya mfinhia no aduonum na 54 years ni din ene Andrew McKenny wanum etremu se sebi wadi awu na wadi awu no afe apem ahankono aduokono 1990 nim na okodi sewu no na okodi ewu no ewo Victoria emanim na ebra wanum akire no wotwa ne terms ni bi wo hosanse wo mo sentence no live wotwa ne terms ni bi wo sa manim akiri na wanum transfer no ede ne ba ne mai Australia nim na ebra wo mo de ne ba ya wo ba beto aso no wo kirem se aduane bi a ede Vegemite na wo hwe sad aduane na wo mo kirem se aduane no essence no ewo hunimu kura etimi bo anase eyaw te said ye wani so asiw no said duane bi sa eno onu akire mu se ewoso wo mode ma no eye cells wo edie na numu ana state no so kire mu se aduane no enya de se wo betimi a prepare edia ma wo no amu adie esanse wo hwemu a wobi kura ehye cells wona se ne pampan no esanse east wompa e fa ne so kura sabi e beti said ye wafa ade a ebemu ani so aye osi wantan no enti wa mu so mu a enye yie enumu ana ora Andre Makani ya wono wastabi wobi e Victoria ya chi ni tumu a wobeto ne sentence no so e Australia no wono wasi wo man no esa ye ne right said ye woda ho no ne kodo eno na wase ye de ma no enti yase state no deny no na duane a wo filis wo bedie a emunsam ye de asomu free SOMPA 106.5 FM so yenyina yeso na from tubrakase a ye do som wo no ye muni kom se pen abusua afei ena waso afidi a ensem a ye didi wontua no ebi ene sei metifidu amantamo emabunu bi a wo mo so wo mo de the concern youth of Tamale Central one mu kire mu se mismanagement bi
ekoso Tamale Regional Hospital nti wo mo ankasa de mrasha wonsem wakwato ayasa bianim sabre ya mane boni bo amane na kyese obi antumi nkoho enkogya ya hwe sanso o matum abusuafo saranso ena yede esomo se SML adwumakuo no womo ede adesrede akoto shragefo anim se Office of the Special Prosecutor ne nsamo a wode betu dwa efa womo ho no womo wana nhwehwemu mapa entimi nkoso Ghana Mampane His Excellency John Dramani Mahama say so oye na appointee na corruption cases bi ebefa ho a wode obesen dua so se Yesu no na ebika ho amanone die na awie yi yesi nkonwa edebesum yaboafo nyina yeda wo mase sompa affiliate ahodo ya efa kase boni bi awie nso yeda wo mase ADWOA ASARE enemidin mene Obrempong na kwaku ampoma enafe Abena Bedu Adepa Kofi Ebusua Yadase ama monite yasho di suidie mobro wasem obi asem etwa uso Special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi a cha nani a Hajia Special local foods e wo hacho atomic